turabasuje cyane twizere ko mwaramukanye amahoro aho mugiye muri hose abari mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi rwagati ahubwo ndavuga mu mujyi wa Kigali twizere ko mwaramukanye impagarike n'ubugingo Igika News niho tuba twagarutse ngo tubahe updates z'amakuru abaramutse avugwa muri iki gitondo cya tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 ngira ngo tugiye kwibanda n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo aho n'ubundi hakomeje intambara ihanganishije FARDC ndetse na M23 intambara aho ikomeze kugera mu mahina. Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yasubije Perezida wa Afurika y'Epfo wise ingabo z'u Rwanda inyeshyamba. Perezida Kagame yavuguruje Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wise ingabo z'u Rwanda RDF inyeshyamba ndetse akanavuga ko zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare be abari mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Umukuru w'igihugu yabwiye Ramaphosa ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba nk'uko uwo mukuru w'igihugu yabitangaje ndetse anamugaragariza ko niba Afurika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda narwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bukwiye. Ni ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze kuwa 29 Mutarama 2025 ubwo yasubizaga ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa watangaga ihumure ku miryango yabuze ababo bari abasirikare b'igihugu cye anagerageza gusobanura mu buryo bwe uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo. Abinyujije kuri X, Ramaphosa yavuze ko nyuma y'imirwano yo mu burasirazuba bwa RDC igihugu ayoboye cyabuze abasirikare ba 13 bari mu butumwa bw'amahoro. Ati iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda RDF aho abihanganye n'ingabo za Kongo FARDC bagabye ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC muri RDC buzwi nka Sami DRC. Yavuze kandi ko ibyo bitero byagabwe na Sami DRC byagabwe kuri Sami DRC byatumye hapfa abandi basirikare bo mu bihugu biri muri ubwo butumwa nk'abo muri Malawi, Tanzania ndetse na MONUSCO. Agaragaza ko bazirikana abo babuze ubuzima ari nako yihanganisha abo mu miryango y'ababuze ababo. Perezida Ramaphosa yagaragaje ko aho ibirindiro by'ingabo zabo biri ni ukuvuga mu bice bya Sake ndetse na Goma ibintu bigikomeye cyane ndetse biri guhindagurika umunota ku wundi bitunguranye ku buryo bigoye kumenya uko ejo hazaba hameze. Icyakora yijeje ko ingabo z'umutekano muri Afurika y'Epfo n'izo muri Sami DRC ziri gukora uko zishoboye kugira ngo ingabo ziri mu ubwo butumwa bw'amahoro zihabwe ibikoresho byose bisabwa muri ibi bihe by'amage kuri zo. Yagize ati ntabwo ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa DRC kubwo gushoza intambara ku gihugu runaka, ziri muri DRC mu murongo wa SADC na Loni wo gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye mu kurinda abaturage bugarijwe n'imirwano muri DRC. Ramaphosa yavuze ko igihugu cye cyemeranye n'umuryango wafashwe n'umurongo wafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kasabye ko hahagarikwa imirwano M23 igasubiza ibice yigaruriye imitwe ikomoka mu bihugu by'amahanga ikava muri DRC ariko hakanasubukurwa ibiganiro hashingiwe ku masezerano ya Nairobi. Perezida Ramaphosa kandi yagaragaje ko ubusugire bwa DRC bugomba guhabwa nk'uko Loni ibiteganya. Asaba impande zihanganye gushakira ibisubizo by'ibibazo binyuze mu nzira ya diplomasi hisunzwe amasezerano ya Rwanda. Perezida Ramaphosa ni umubeshyi kabombo. Mu gusubiza ubutumwa bw'uyu muperezida wo muri Afurika y'Epfo, Perezida Kagame yamwibukije ko muri iki cyumweru bombi baganiriye inshuro ebyiri harimo n'ikiganiro cyabaye ku 29 Mutarama 2025 byose bigaruka ku mutekano wo mu burasirazuba bwa DRC. Icyakora umukuru w'igihugu yavuze ko ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afurika y'Epfo harimo na Perezida Ramaphosa ubwe harimo kugoreka
uko ibintu biri, kwibasira ndetse uko kwibasira kugambiriwe ndetse harimo n'ibinyoma. Yavuze ko niba ibyavugiwe mu biganiro byihariye bihabanye kure n'ibyagaragarijwe ku karubanda, bigaragaza neza uburyo ibibazo biri gufatwa, atanga umucyo ku byaganiriyeho ariko anatanga isomo kuri uyu muyobozi. Yagize ati RDC ni igisirikare ntabwo ari inyeshyamba. Sami, RDC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Perezida Kagame yavuze ko Sami RDC ari ingabo zahawe uruhushya na SADC kugira ngo zifashe RDC kurwanya abaturage bayo, ifatanije n'imitwe y'abajenosideri nka FDLR ihora ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nayo ubwayo ihora itera ubwoba ko izatera u Rwanda. Sami RDC yasimbuye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari mu butumwa bwa nyabwo bwo kugarura amahoro, ibyanatumye inzira y'ibiganiro idakomeza. Perezida Ramaphosa ntiyigeze anatanga umuburo wo mu buryo ubwo ari bwo bwose, keretse niba yaba yarabutanze mu rurimi gakondo rwe ntumva. Yasabye ubufasha bwo kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amashanyarazi, ibiribwa n'amazi, ibintu twemeye tukanabatumikira. Ku bijyanye n'ibyo Perezida Ramaphosa yatangaje by'uko abasirikare b'igihugu cye bishwe kubw'ibitero M23 na RDF bagabweho, Perezida Kagame yagaragaje ko bisa nko kwinyuramo, kuko mu biganiro aba bombi bagiranye, uyu muyobozi wa Afurika y'Epfo ubwe yiyemereye ko bishwe na FARDC aho kuba M23. Ati Perezida Ramaphosa yampamirije ko M23 itigeze yica ingabo za Afurika y'Epfo ahubwo bishwe na FARDC. Perezida Kagame yavuze ko niba Afurika y'Epfo yumva ishaka kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ari byiza, ariko yibutsa ko atari umwanya wo kwiha inshingano zo kugarura amahoro cyangwa wo kuba umuhuza. Yagize ati kandi niba Afurika y'Epfo yifuza ubushotoranyi, u Rwanda narwo umunsi runaka ruzabyitaho muri ubwo buryo. Kwa 25 Mutarama 2025 nibwo igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyatangaje ko abasirikare bacyo baguye mu mirwano ihuje M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Ni imirwano yari yabereye mu mujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye umujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo kuva ku wa 23 Mutarama 2025. Kugeza ubu mu burasirazuba bwa RDC intambara isa n'iyahosheje ugereranyije nuko mu minsi mike ishize byari bimeze, nyuma y'uko M23 iyoboye umujyi wa Goma, ubu ikaba ari nayo igenzura ibikorwa bitandukanye muri uwo mujyi. Ngayo nguko ayo ni amakuru yararamutse mu burasirazuba bwa Kongo Igoma ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika y'Epfo. Ngiye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu buryo ubwo aribwo bwose mushobora kudusangamo.